jingwan gejungi kasu komen shisha banji ba tapi improvement kelak kio tapi film sesi gejungi pala dangarit nakasan nan ai san hi nakasan jadi kita ban nga sumun shisha bang layu ban wan bang labu teng bun sngi ban wan bang lajukan ada district council gumno bangi di ban kentiu ya film sesi gejungi ban indang yai telok na support gumno ban invest ban ai ka support nama klem ka support kejongi kan bu jeng ini di industri sejongi dirang don kambuan di kiba kinhab belut namenta ka namenta kini ki artis ki bebet kejongi ki kumi ba hilarious jadi we chai ta actor iba ngaju di we kan jongi kemen ba nangela unsna tim tu bat kini film jadi gelong bayar karena IMC miki wiru bana don gani interest kan snap film kasih bat mengiong ba hidan kam ka cinema hall Rajong ban li tang film kasih jumi nambah kedem tak kan jadi kasih video page ni hall sa film dia badan bakanget ba district council ni jumi ru kan yarap mengin saya kendu nak support baik kendu ban yarap nak congratulate ya ke Hilarious ya director Iki Lingdo ya tim ni baru kawai ba performance of piece baru kalau ke Iwan sisa. Hari mo, yo ready jalan. Tak lagi. Sekarang nak cipun bengiwan peti ke film mahal untuk sini. The story kalau a little surprising. Inang expect makan nong Bollywood type. Dai ba predictable storyline na mga di ka storyline na kanika ahor kalau very unusual. Keren pun syafang di problems yang society dunia, itu kita mental health kalau very important kata isu tentang ngayon father son relationship issues, tentang father daughter relationship issues, very nice. Nada sesuatu nak sisya, but nakipok yang ya kasi film industry bakanla nang film nang ni Shakman namar ba ka potential ka don but mada ay kublay ki actors ki actresses ki child actress such a good actress she was but langkit wak baka ahor but ibay pat films ki banangwan nang ni Shakman ginang pelong susu films ki ba mangiki kasmi nisong tanan kalian juga nggak lupa justru sorong bani di artis juga kasih juga gila improve atau bani kan ni jingwan juga minta akan dikeslap teatru